Ki borplay ka asi il school mi mentru. Kam ko winik trem iskai ye ki khna woban na ki manyung mansem woban iduk itumbun. Haka kaso tri kwan changlat haka thong wo penkmen penkit ye ki khna. Dale buramgi ye galangko snem singika o pande Jawaharlal Nehru watip kam ke children's day. Haka yalang yongri ka singi. Hai sakilang upi Joshi Representative Maximen Nongsing East Changes. Chirup lang wel natan pale ka sister Pushpita wa kino hikai. De yo iklam jakmat hajong ka thong yong ni kasngi na ka kong tina lakyang Secretary School Managing Committee RC Youth School mi mentru. U pijoshi habaklam de mensim yeki khna wom to do jinkermen no bo dai kulat hejing im handa daban ido idok wai hab gre chitom neiba jingim to ko luti wo ha tunjo ye e ko bo bonje hey im wai long bru man bru yong i kamte em kam ko jingmun wo job ye te jinge waro hadin yo chem yeso neliang pijoshi kam chibenta wo penkmen penki ye ki khana school ka RC Youth School mi mentru hakam kani ka sngi da is nya ba re ye ki dai bam wai de kula ru le haki pol sngi wowan kat wi ye jo ibor u e rabu chikni ka school nei benta imentoi ki khana chocho hagni ka sngi da penbernya le ye ki khana de ki chat kirwai ni kino hikai wai penman ye ki ko boper kam ke balloon race ke marble race talk of war wa kiwi ki borpalai ka lompri yongpia school juai le ha ka thong yong kri ka sngi da chim ki wo penman ka program kerpang hayung wale hai wa kino hikai da snyao maya ye ki khana da chim ki wo penkmen penki ye ki de ki le ki wo per kam ki chat kirwai penyo fan series wa kiwi ka nitu chulai head teacher lompri yongpia school hawa e contain chwa wo kutungkong kino hikai penyo ye sabiki yongki da pensnya ko haki khana chapang upandit Jawaharlal Nehru wai da pachat kale ki kintes nen contain kru je ki khana wo man ki batip uri ye buram yakor wai minat hai pure puthi yongki khnang wo ka step man ku yongki man ko em nam em buram